Haga jingla kai Indian Premier League hapreng Mumbai Indians Persia ke Delhi Capital. Haba phai shak nang jingla kai ke Delhi Capital kala khur ka nam job haden kalala ban Liem ya ke Mumbai Indians dan re wicket. Haga wai par ke jingla kai hapreng ka Rajasthan Persia ke Gujarat Titan. Haga nang jingla kai ke Rajasthan kala khur ka nam job haden kalala ban Liem ya ke Gujarat Titan dan re wicket. Haga jingla kai Indian Super League hapreng ke Jamshedpur Persia ke Mohun Bagan. Haba phai shak nang jingla kai baro art league ken hun kia khai ta marshi gol hadu bakut ke jingla kai. Bare ke gol pania khai ke Jamshedpur kali open Thep shwa ban kut ke jingla kai. Kata haga minit ke bakandai peu plusan. Haga wai par ke jingla kai Indian Super League hapreng ke FC Goa Persia ke Bengaluru. Haga ke jingla kai ke Bengaluru kala khur ke nam job haden bakalala ban Liem ke FC Goa da Arlanon. Haga jingla kai Bundesliga peringkat VfB Stuttgart Persia ke Dortmund. Haba phai shak nang jingla kai ke Dortmund kala khur ke nam job hadin kalala Liem ke VfB Stuttgart da Arlanon. Haga wai par ke jingla kai Bundesliga peringkat Freiburg Persia ke Bayern Munich. Haga nang jingla kai ke Bayern Munich kala khur ke nam job hadin kalala Liem selit ya ke Freiburg laila ar. Bari ke gol penjob le ban Thep hashwa ban kut ke jingla kai. Kata haga minit ko khandai peu plus khandai leng bokal. Haga jingla kai La Liga peringkat Mallorca Persia ke Real Madrid. Haba phai shak nang jingla kai ke Mallorca kala khur ke nam job adin bukalala ban Liem ke Real Madrid da arla ka wai. Haga wai par ke jingla kai La Liga peringkat Atletico Madrid Persia ke Barcelona. Haga nang jingla kai ke Barcelona kala khur ke nam job adin bakalala ban Liem ke Atletico Madrid da arla ka wai. Bari gugul pen job le yo ban Thep leng bau Robert Lewandowski haga minit ke bapra peu nyau. Haga jingla kai MLS hapreng ke Inter Miami Persia ke Austin. Haba phai shak nang jingla kai baro art league ken hun kia khai tamar argul hadu bakut ke jingla kai. Bar haga nang jingla kai Messi badu Suarez kilio ban Thep marshi gol nak banta ke Inter Miami.